مخديات تخيني كنا كتير جرا مختار يا قبنا ما عليها كل سجل ما تروان كل صدق لو تتجينا كم بروسيت فكر كل سجل كل سماري أخي سملي كل زمته أي جارة تكره منو قلت والله جارة كانوا برا جارة لا خلاص جارتي شاروخ خان بين كجمنا خلاص شاروخ خان بقوم جي والله جارتي جي كسر كفاج عسان قال ربي تاجر يجيك توم باسو هي جي كسر كفاج عسان بلا شايفتي هو ما أركي ورني أنا فورد بتاعي خنوا أما أنا أخي ما جرّا ما خدي أخنا بدي في تاني قال له زيرو جنان تبتة ما يعني زيرو جنان بلوتوث يعني بشان فياتي بكنياتا بوا وان فترنا جديد وان لا إرادنا جديد لا كانوا بكنياتا مختاركم بيتا كنافو إن شاء الله ربي في السجاد ويقودا في سنجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفيتا أبشر بابا تكلم يعني أصلاً أنا صلاة الكوف ما لزده الكوف صلاة الكوف صلاة شو مقبضة صلاة ليش نزده إيه فلا من الله يا أخي دوم نجت بس أكبر جال لا يود تبركون كوف لا ده في كياتك نقكفي أيوة منات أنا لا ترمس ككبي كجلت أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتر فيك بجمتو تخينيا خنس داو جرتن channel مختار توبيتي أكسمع مختار نخجبا نكوستان جرو ورجتن اللين مختار حاكم جيسني رفني خنو دكتور اللين ديبي أجاني أمو فتي جرتا جرا مختاري أكسين سنينجا دكتور بيلم دالي ديبي جاني نالكو خيسي جورا دعائي قدافي إن شاء الله دعائي تسم دعائي نما بيني نما برهن جرني كبرم تجاني دعائي قدافي سنينجا أما مختار فتى جرتا وانجروف بردكتين وان اسم مدتي وان ته إنه من كان اسم تهمتها نفعنا ثوران أفرخين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتى جرني كبانا ولا نجني؟ ها؟ داوتو تاتي تونا ما ننجر بيتها مختار أكبو نسبدان أنجاني عندنا كده فيديو ورابي قال لك سيسن أنا كم كلمة تيجي دي ورابي قال لك سيمي سري لا جتون دعاء قولا بتشوني بديكا بارين أنا أكنا أكون مسؤول بالوان قال لك ترى تمام قالوا أما منين أنا من ركني خير رجوم خجيبة تكتم متنا كفاية ميف لا ده بينا سلكوبا جرا مسلكوبا هنجرو الكوبا أنا الكوبا لكن ما بيجوا لكن ينجر سبب اللي نتيمو ديده قالوا نتبيني جرا سبب تسلكوبو أن نبيخه خسلكوبو في سنين بيخه ندوي سون دنديس والله ندوي سون دنديسو أنا جتشورة مالك يوم كم تكاتي أما تسدي وجناني وانجرو أي نمني أما تسدي بوتو وجناه تكمل عمله ولي والله ندوي ستو سر إجرا سبيخه أي بالي ما تندفت. وين في كذا كان دام حفلة سنجرا حفلة دا حفلة نجتين جرتيا. ما سنجرا. أول سنجرا نجتين. إلا كسي. أتي سامان مرة ديبس بترتجو حداوة تتوجه. نمني هندي كسم أركا جرتا نمني داوة تاجرودن خسفر دفونتينو سببني تي يعني الكباجر مختارين. برا دي بس سبب مثلا كان جامو تو بيجي يعني بيقول فكان دبين كاولي كجيل تبر نمني هون دبين كاولي كجيل تون صدفة تنامن وانا كان دفعنا تنامن وان سنة أمنوا متيا خنافو حكا همو ديده
egaa qayyimuu didde anaatu tu'a qayyima. Ani bakka kee dhukkubaa jira na dhukkubaa jira bakka kee. Wallaahi bakka kee na dhukkubaa jira maaliif yoo jette ani mataan kiyya piraankii see guyyaa abdataadhaa fi kaamilaa namartii wali kaasan san piraankii see. Yaani bakka inni jiraame piraankii nu godhaa jiraniisa. Naannoo haflaa irratti piraankii wal godhuuf baay'atee waan ta'eef jiruuf haflaa san irratti harka ol kaannee mirtiqishoo kajaamu kana piraankii seenee harka dhawinee fi maal jennee fi akirra piraankiilee nurra daddalaganii dhugaa nu fakkeessanii haflaa san finne booda dubbiin dhugaa ta'uu adda barre nu hundinuu atillee kuma kiyya piraankii ta'uuf ammara. Ati amala kee keessaa waan takka qofa tana dhibee jira. Waan jaalata akka namatti hin himattu leesh waan feetu fakkeenyaaf waan akkanaatiin fadha wooma feetee waa ta'u waan akkanaatiin fadha jettee namatti hin himattu. Namatti hin himtu. Kana amala keessiin beeka. Jaalalallee leesh namatti himatuu dhiifta. Akkaati jaalattus namayyuu beeka. Aalama kana guutuu beeka. Ilma namaa hundinuu ni beekan. Akkasii hordofu hundinuu. Du'a isaa godhanii yooniif akka waan biraatiif dhukkubee jiraates yooniif waan biraatiif dhukkubaa jiraates du'a isaa godhanii yooniif ammoo waa'een saniif kasii wanta ta'u si dhukkubu jiraates ammas kana dhukkubeette onneen dhukkubaa jedhe onneen tun waan jaalatan yoon akkatti nama dhukkubti saa olaalaa yooniin kaballu isaatti na gorsa an kijibaallee hin jiru jirtu sani maa jira bakka muktaaru bi'eetiin haasawaa waan jiru afaan muktaare jechuun haasawaa jiru kun anaa miti wallaa laajin na dhaqee aannaanarraa dhugaa daawwattoota onneen na dhukkubaa jiraa jettee bara muktaar yaani ayyee kaameraa dhaamseeti si gaafadha kunuunaa kaameraa dhaamsedhaan natti himee jira kaameraa duratti qaanfatee jira muktaarii amma silaa isinii waraaba jaanaa isinii waraabajuu deemuu dhaabbatee kokkoblee eegalee jiru. Guyyaa lama ani wanni baay'ee isinitti illee hin dhagee maaliif isin akka dhukkubaa kanatti fayyadamanii jiran alhamdulillah jira hakiimiin dhaqee garuu silaa viidiyoo nama dubbatee waraabuma akkasumas waraabee maaliif namni illee beekata amma erga takkaa jirtu waraabumeera namni hedduutu qaban jira waan ta'eef Dokter Budi bilang aja dek sini waraba, insyaallah yo sini waraba buat ile. Yani anak waraba? Yani aku situ juga. Ni waraba ni dokter Budi lama dalam dewi zero makaddia sama jenis sama makaddia tim biasa. Zero mama jenis nakaya. Buluso mom al jenis isi seni filmnya tak aja je filmnya sedia je senis daineti lama dah تنين يجور لا سببني هبوط جري عرفت شو هبوط قباجي مختار هبوط نيتشون يعني لا فينك أما هبوط يعني وخاليني وقبواتي نمني هبوط يعني قبوا قامسها قبوا جري أو مثال لو عندنا قبوا وانتي هبوط التجران ونجي أفان ربيتيني أفان ربيتيني هبوط تشونين بيها قرر أفان رمتيو ديلوني مالتا يعني إرن هنكنا كبا هنكنا ديجا كبانا نجيجون خنافو أردوتا في كبا جمتو تخينيا أني سري رجرمو سري رنجرو ورجتنيس ورنا دقرا جرتنيس وري مختار دقرا جرتنيس دبين سنما والله دبين سنما إسا خجالة تديس إنو تيو أسي هرارو جراجة جون سعيدو نما خليك زي مكا مناسو تاجو نكزا نبر بلو مال نانجي soba jirtani nanje yani innilleen amana hin jiru la amma barwana libe khaisa innilleen dubbi sanunde prank isaje deta be kamla san namutu wallahi prank isene dren akhira rasa dubbin dugada e gabar habla gesene boda sa dubbin dugada jitu wal kayde wal debi on gaban ampam badi guddan kap abdata gargare ne wa hunde ana godo wajji wallahi badi gudda kaba ifamana godi Amis awon dia cuma warga sana beda.
لا daawwattoonni du'aa si godhu qaba si arguu barbaadan mashinu qoftiin dhufne si gaafanna daawwattoota kiyyaa yommuu fayyee nagaa ta'e isin dhufee viidiyoo isin waraaba yookaan illee yoo fayyuu badhee namni ni dhibama ta'a ni du'a yoo fayyuu badhee lafa waan halla isin jaa hanga gaafsanitti ati immoo viidiyoo na waraabin viidiyoo bakka ciisanitti na waraaban dinga da dhugaa gadi viidiyoo iftee na waraabdu san hin fedhu garuu dhibeen yaani himuun dirqama haakimii dhaquun barbaada ayyaa hamareen waa arkine waan arkine ayyee garaagarummaa arkine waan arkine ummuuta qabdaa siin deema siin deema odoo dhayitee buluusa saffitti godhin dhugaan si dhukkubaa mala qaamni yaadnu qaamni kun hanga danda'u qaba atama sitti hin dhaga'amu qaamni hanga yaadduutee hanga danda'amu qaba gisee oksijiina qaama kana keessaa yaadaan fitte dhugaan si dhukkuba bobootni kaleefaa sonkofaa nama dha'uufaa bobootee badaa kana hundaa wani fidee sababuma yaadduu jechuudha kanaafuu amma yaanonni haakimii yoo dhaqee viidiyoo waraaban amma nama guddummaa kaamilaas ergadeetiin jira kaamilaas dubbisuttiin jira dubbiin akkuma nuti firaankii seenisanitti firaankii ta'uu qabdi malee dubbiin tun dhugaa akka hin taane abdii qaba inshaallah firaankii rabbii haa godhuun jaa kaamilammaa manguddootti ergeetiin jira waa'ee kaaminaan araadhiisi yoo kura viidiyoo isin waraaba viidiyoo isanitti waa'ee na godhadha du'aa keessan indagatina salaam alaikum yaa'ii jiraan ammoo waan jedhu manaatiin deemuu deema waan hunda erga takka waraabamera waan hunda isin argisiisa waan alkubillee isinii himaa yaanii dooktorri yoo waan naa kenna jechuudha maal jedhaman namni fayyaadhaan piraankiin godhu warri piraankiin godhaa jirtan warri jettanillee fayyaadhaan namni pirankii nama hin godhu hospitaala gizee geessullee dooktorri glooksitti kaayee biraa bahee kaameraa keessa nu seenuu didee jechuudha ni qaanfata warri yamanii kun kaameraa nama hundaa qaanfata akka nama kaameraa barate malee namni qaanfata kanaafuu dhaqee achitti immoo hanga danda'u isin waraabee gizee gulukoositti kaanee fi kana isin waraabee jira dubbiin dubbii dhugaatii piraankii fi hijibatti hin jirru jechuu barbaadeeti kanaafuu amma lammaffaa achi deebinu guutuu isin waraaba dooktorallee isin gizee maramarroo hunda isinii fi waraabee isinii gallakkisa akkana amantan jechuudha kanaafuu hordoftaa fi kabajamtoota keenya nu faana tura du'aa godhaa fi muktaarii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh